lần nào lo tiệt tiêu cho tông lo nó chỉ vào nữa nằm mò chỉ lần này nung cổ nó cho tông nó có kia cho tông nó lo tạt xe có kia này nè có sẽ phải cái giờ tu này nữa là xin nào chị choพนักงานไฟฟ้าตัดต่อยตัวมดเสียเป็นเซลล์ปอเลยโอ้ก็ตายลองเกินจนตรงกีดิงก็จากแก่แต่เจมาพ่อจะป้องหล่อเจอแล้วนั่นรออีนุ่งก็จะหังเตี้ยเลยตรงนั้นตรงนั้นขอบอกเราทับเป๋อบอกกินสันนั่นเนาะเจตรงแก่ลูกเจเนาะนั่นnhớ rồi là bé không cần lùm hang có một hành tại sao chị đã tổng món chọn tông nó xỉa nè lọt cửa sụp xuống mà chị mới sát tỏ nó tu tuần hà đó chỉ trồng cho cháu kinh chỉ trồng tu giờ chắc là nào đó